kumbe Chimamanda Moses iyo wakoze ikosa waruzi kabanza kukurondera akabikubaza arakurondera akakubaza ati ibi bintu wowe barimo kukuvugaho bimeze gute iyo isuja hejuru ngibiki nibiki atavuga ati ubwo none iki gihe turimo Dady we aguza n'akamodoka aragara akagira n'abakamwugururira ngo yinjiremwo kandi mbere akibagirwa yuko yagendera muri bisi nkatwe twese akazitega akazigendamwo ariko ubu yewe yubasa akazi hoho umujara wunyeganyeza nta kindi yigishaho wowe uzigisha abantu iby'inzu ngo ba mu nzu nziza yabuze 30,000 zo kwishura inzu yabuze 50,000 zo kwishura inzu none niba urugo rwe rwamunaniye arashobora abantu barenga 50 kubayobora nibyo nkunda kuvuga ubundi abajya abantu batanga ibyo bafite niyo mpamvu mwese mu rusengero byanga bikunda muza abasengera ngarimo kubasezeranya muzakura wa mwuka umurimo wo gukora amadivorce wo gutandukana n'abagore niba mw'abantu mwe muri mwe kubasengera zamureka gukunda gutega iyo mitwe yanyu ujya mu murimo wo gutega imitwe ntago zibi ntarimo kugushiramo umuntu yagusengera uri hariya ugakira wowe igihe cyose bazaguhanurira ibintu byiza umaze iminsi wivayanga mu byaha menya ko atari Imana ivuze kuva na kera Imana kugira ngo ikuvugeho ibintu Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mungundire ndabaramutse mwebwe mwese muri muradukurikirana ku ma vibe menshi kukuryoherwa cyane kumva yuko twaramutse neza tukaryama neza tukirigwa neza bayidoye n'ubuntu kuko si vya bose kandi namvuga ati wowe umeze neza canke umeze nabi Imana irahari kuri wowe umeze nabi bitameze neza Imana irahari kugira ngo ikugwanirire kumbure ibitameze neza bigende neza cyane himbaza nshiterishya muko murumva utaragira s'abonner j'aime commenter partage unkundire bigire kugira ngo bigende neza cyane kumbure ibikorwa byacu byame bigushikiriye bimeze neza cyane imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumire hano kuri nomboresha kuri n'umutumire bien sûr ariko hari abandi bashaka kwa bamuzi cyane abataramumenya kuko umuntu namenywa na bose reka nkundire ndamwakire nibyanakunda arambwira ndamupresente ariko wowe wabishatse ari presenta je namupresente ndavuga n'ibintu byose nibyo ari karapanga byose ndabishire ku karubanda reka ndamwakire murakoze kunyakira amazina nitwa Dady Israel ndumuvuga butumwa bwiza ndumusora ariko ndabukinze arahatswe yatabivuga ivyo oyo ubuvuga butumwa bwiza umaze kumvuga butumwa hari umvuga butumwa ubutumwa bubi canke bimeze gute hari ubutumwa butari bwiza akaba ari umuvuga butumwa akaba ari ubutumwa nyine bwiye butandukanye ariko impamvu buba bwiza ari uko bugize ikintu bukora mu muntu ariko hari n'ubutumwa bwumva ntibugire ikintu buduhindura rero buba bwiza yari ubutumwa buhindura umuntu bon ariko ntacyo turetse kubigarukako ni Israel rero yavuze ko abukinze ari ku isoko cyane abukinga gute wabukinze iki bimeze gute barakubukinze tefias mukunzi cyenda mubona kwako bantu bimara mutabona amastati yiwiwe mukunzi wiwe mu gitondo saa 6 mwijoro kuwa mbere gushika kuwa Mungu breve no kuri profile biraryoshe kandi kwerekana umukunzi wiwawe ukaburi fyo ukaburi proud ukavuga ati jewe vrema nka Israel umukunzi wanje ndi proud nawe kumva ari ibintu bimeze neza no kuri profile ni Israel rero bahati n'umurundi canke bimeze gute ni umurundi ni umurundi kuko jean yatubwira ngo tuzakandagira basaza bahacu oya urazi gituma ndakwaje kuri umurundi ukungene uvuga urashira bon sinzi kugishiramo sinzi ari cyo uvuga ntavyonze ikinyarwanda cyane umenga kiraganje cyane gose kinyarwanda ni nkuko noshobora kuba habaye no muri Amerika kiganza icongereza ariko uri umurundi uravanze okay uravanze
Anyway, rero ni Israel kebesh musanzwe mumozi atandukanye. Uri musi rero tuje gukorana kumbure ku bintu bitandukanye, ku bintu bigaragara canke ku bintu dusanzwe tumenyereye ahatandukanye kugira ngo ibintu bigende neza. Nkundira rero ugire sabone. J'aime commenter partage kugira ngo tumenye yuko tsayiko dutamba twirorera. Okay, kuri Israel rero Bahati bimeze gute, amatanguriro yiwe vyagenze gute, yavutse nk'abandi bana cyane? Israel yavutse nk'abandi bana ariko bake. Kuko yavukiye amezi 12. Amezi 12? Yeah. Byose niyo mpamvu banyise Bahati. Amezi 12. Abandi bavukiye amezi 9. Abandi bavukira 9, ngira nari nanze kuza, ngira nari natinye kwisi. Niyo navukiye. Byose rero no umugambi w'Imana. Imana ifite ukuntu yabiteguye, uretse ko nkatwa abana bacavuga ngo baramuroze nginda ngo byagenze uku, ariko ashobora kuba batari bamuroze ahubwo ariko Imana yari yabishatse. Rero navutse nkuko ngenda nkura, ko nagiye nkura nakuze nkuko nabandi bakura, ariko nakuze nkunda guceceka, basi kutakunda kuvuga. Kuko ngeze ahangaha ngeze na kwa kunda abana baza bakina bakagwana, je nta mwana turagwana, nano turatukana. Ya nakuze mu bwo buzima nkunda guceceka. Ndibuka nkiri mutoya mu rugo naramenye televiziyo kubera arimo kureba filme. Nari naumva nabonaga umwanya batabareba filme, nkahita mvuga ati uwo mwanya ubundi bari nko guta. Bawuhinduye ngo bagatekerezaho nabo bozaza babareba nko kuri filme, nabo bozogira ibyabo. Rero nakuze ndi wa muntu akunda gutekereza, nkunda kwiyumviraho cyane ibintu nk'ibyo. Narize primaire ariko ntago nayishoje. Nayebeye P4. Nakunda kuba wa mbere uhereye inyuma. Uhereye inyuma please, ibyo byo muzumve. Ya ariko nanje kumenya nyuma wenda ntago byari byo bintu byanje, kubera ko umuntu wese agira ibintu byiwe yumva mbese bimurimo. Ubwo kwiga ngo ndangiza amashuri ntago byari byo bintu byanje. Cyo rero nakuze nkunda ubuzima bwo gusenga, ubwo buzima mbobamo nyine nkunda ubuzima bwo gusenga. Mu nyuma nza kuba mu wundi muryango nyine ntago washigikiye cyane gusenga, ariko barabakire cyane gose. Ndeba mu rugo atakintu kibuze, ibintu byose mu rugo ndabireba bihari. Noneho nza kuvuga ati none se why nanje ndashaka ibi bintu. Yego. Ndashaka nanje mbu mu boss, kuko n'abana bo mu rugo babajana ku mashuri n'imodoka ibintu byose. Barambwira ati nta kintu bitwaye, ati tuzobiguha. Aho kugira ababyeyi ababyeyi banje bari bandeze. Noneho aho kugira ababimba barambwira tuzoguza n'ababiguha. Bamuza n'abazungu. Apisa abavyeyi. Yego. Bamuza n'abazungu. Bo bazungu bamuje nabo, ako mfite mami wenyine nawe ni mami wenyine fite. Amuje nabo baravuga ngo je mu mutwe simeze neza. Ngo bagiye kuzashakira ibyangombwa banjane muri Amerika. Noneho bazaje kumvuza. Urazi iki gihe turimwo n'igihe gishize umuntu yumvije ko agiye kujana muri Amerika yavuga ati wow ngiye kuba umukire nyine, ngiye ntago nzongera kuvugwa mu izina. Noneho baranjana tugezeyo ntekereza ko bagiye kumvura, ahubwo banyinjiza ahantu aho kugira ngo bamvure. Baneyemo akantu kitwa ngo microchip cyangwa se micropiece. Nagiye simba uburyo bakanteyemo wenda, ariko iyo bamaze kukaguteramwo bagukontorora kuri computer gusa, we ntiwongera kwikoresha. Mbese urashobora no gukora ikintu ugasanga wagikoze ariko utazi uburyo wagikozemo. Yego. None ubwo buzima ndabubamwo. Mu nyuma barambwira ngo nakize meze neza mu mutwe. Bamaze kubimbwira arambwira ati murabwira ibintu ushaka babimpereze. Nuko ndabwira ati shaka imodoka, arambwira tushaka ubwoko bw'imodoka. Ndabwira ngo ndashaka V8. Barayima. Aho ufite imyaka ingahe? Narifite nk'imyaka nka 16 n'irindwi uko. Ibaze. Ya kuko ndashaje ndi hagati ya 30 na 25. Ya ifise kabisa. Noneho ndaba muri ubwo buzima
mu nyuma rero uko nabigiyemo nine urazi iki gihe turimo tubonye nk'umuntu n'urugero afite imodoka afite ibintu tuvuga turi yararenze yarasubijwe niyo mpamvu iyo ngeze hano nza nkunda kubwira abantu ari nko kubagira inama ntitukajye twifuza ibyo abandi bantu bafite kuko twebwe ari Imana rero hariho n'igihe twebwe usanga Imana yaratubikiye ibintu bikomeye birenze kuruta ibyabariye ariko twe tukaguma dushaka ibyo bariya bafite rero bameza iyo modoka ariko bameza n'umushoferi wayo ntago yari umushoferi nge nishakiye umushoferi ubwo ibyo iyi modoka yagombaga gukora kandi ntago nagigendagamo je nagenderaga mu zindi ico geromba muri ubwo buzima urumva nta maze ibyumweru nka 2 nibwo umunezero wanje watangiye gusa nkaho ugenda nkumva nta kintu kikindyohera nkumva nta kintu kikishimisha dore ko abantu bose ari abantu bashobora kuvuga ngo none ngo je ngomba ngiyo modoka basingaye amahoro nkayabura murantanga nk'urugero none se umuntu ufise amafaranga ukubaka inzu nziza ukagura imodoka nziza noneho bagahita bakubwira ati ntuzajya urara mu nzu uzajya urara munsi y'imodoka buri gihe ibaze vraiment ni ukuvuga ngo ni ibintu uba ufite bigaragarira abantu ko wasubijwe ariko uba uri mu bibazo nta mahoro na makeya uba ufite nza nkunda gutanga urugero rw'umusore yitwa Gucci ni umunyamerika abenshi bacagira ngo ni Gucci Man ariyo Gucci Man ni umuhanzi aririmba hakaba na Gucci rero izina ryiwe ryamamaye Gucci nawe agiye muri ibi ngibi by'aba Illuminati we yashatse ko izina ryo ryamamara ku isi izina ryo ryamamare ku isi hose Gucci baravyemera ariko bamubwira ati ntuzajya ibiryo na bimwe ntuzanywa inzoga n'imwe nta nafata nta namata baguha amategeko nta fata nta namata nta niki ahubwo wowe Gucci yemerewe kurya ibiro 2 by'ibinini bamuhaye atazi ubwoko bwabyo akanywa n'amazi kandi ari umukire urenze niyo mpamvu ikintu canditseho Gucci original n'uburazi kiba gihenze rero izina ryo riramamara ku isi ariko atemerewe kurya atemerewe kugira ibyo byose mu nyuma rero byaje kugera aho ngaho nza kubyarana n'umuzungu tumaze kubyarana rero ni intandaro yo kuvamwo bahise bambwira ngo uwo mwana ndamutange ngo noneho nzahita mburenze nzaba umukire cyane ngira ibintu byinshi uwo muzungu n'uwo wakuye aho hantu wari uri canke uwo muzungu n'uwabo bazungu nanone bari babishizemo n'umwana wabo kubera ko nabaye mu rugo iwabo ariko bakaza bakunda kuza muri Afrika tukabonana tukaba turi kumwe ibihe binini noneho rero uwo mwana bambwira ati nimutange igitambo nibwo nzaba umukire arenze nyine ngira ibintu byinshi ndabagira ati ntago mbyemera maze kubyanga ibintu byose narifite birashira byose bizabishiraho noneho ntangira ubuzima busanzwe wenda nagerageje gusimba bimwe kwari nko kwivuga noneho mbaho ubuzima bumwe mu nyuma rero bankorera ibintu bigiye birenze byinshi bashatse kusezeranya n'umugabo ku mugabo ngitangira no gutanga inta abantu baravuga ngo ibyo nibishoboka ariko abantu harimo kubona baremwe kubyumva canke bakabisoma yuko abagabo ku bagabo barimo kubana ndibuka arico gihe nari natangiye kwinjira mu buzima bwo gusenga cane mbona ko Imana iri kumwe nanje noneho wa mugabo burya byari byarangiye nyine ari kubana Imana irabikora ku munsi wa mariage nyine yakoze impanuka n'imodoka ahita apfa Imana ishimwe yakoze ibintu bikomeye rero mu nyuma mbaze kubivamo byose byashize rero mbaho ubuzima bwitwa ubutayu aribwo n'umuntu adukurikiye ashobora kuba arimo ubuzima bwo gukena aya level ndibuka narakenye ku buryo umuntu afite impuzu zishaje ari njya yigabira basi wa mukene mbese afite impuzu zishaje akaba ari ngewe ayigabira mbaho ubuzima bw'ubukene ndakena ndabura ico fungura kuko ndibuka igihe kimwe naramaze umunsi senga Imana ngo impe ibiryo birabura ndavuga ati Imana rero ibiryo ndimwe kukungora basi nyiherera indazi gejana noneho ndabaho ubuzima ndakena ariko ndihangana rero aho ngaho nakuye mwicigwa nasanze uyishaka gukurikira Yesu Kristo neza bigusaba guhomba hari abagenzi uhomba hari n'ibintu uhomba hariho mbese ibintu by'imibereho hariho n'amafaranga wahomba
kugira ngo mukurikire ariko benshi baje babizi yuko kumukurikira egare kwambara neza egare gutunga imodoka egare kugira inzu nziza ibyo rero ntago ariko bimeze kandi dore twese mu isi ijambo ryaravuga ngo ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza no kuvuga ngo uko ngukubayeho ntago ari ukuvuga ngo Imana ngo yabaye bukwange cyangwa se ngo yaragutaye niyo mpamvu ko umuntu abayeho nuko kandi uretse wenda ubutumwa buri mu matorero atandukanye twese muri overnight nkara ahantu nagiye mu makesha numva umuntu avuze ngo Imana ngimbwiye ngo mwese ngo ibibazo byangira birangije abantu basimbukira hejuru noneho nibuka ijambo ry'Imana riri muri yo rivuga ngo nkiri mu isi fasha ibihe mu ntambara ni ukuvuga ngo ntago mwese Imana yarangiza intambara zanyu abandi ngo ntago uzongera kugeragezwa ntago bibaho tukiri mu isi ibyo byose bigomba kubaho kuri twebwe waja muri Amerika hari ibigeragezo by'abanyamerika nta hantu waja muri nosi ngo ngureke guhura nabyo hari akantu byanyigishije buriya iyo uvuye ari ukuntu abantu Imana izababwira ati mwana wanje wenzo kujana muri Amerika noneho umuntu akabona abayeho ino ubuzima bubi ubugaragwa buteye ubwoba gahita avuga ati rero ubwo Imana yavuze ko izanjyana muri Amerika nkanjye reka ngende niyandikishe mbeshe ko ndi umunyamurenge cyangwa mbeshe ko ndi impunzi bizashoboka ngende kugira ngo duhunge ubutayu rero ubutayu wahunze inaha Imana ntago ugenda muri Amerika ngo urabuhunza Imana bwa butayu wahunze inaha irabukataho ukabujyana muri Amerika wowe ururuka indege aribwo bukwakira nta hantu kuvuga nza ndavuga ngo ni ishuri ry'Imana nta hantu twaricikira irari dusanzayo naho niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu ari muri Amerika ariko agahorana amarira avuga ati none kuko Mana kubukene bunyisha kandi ari byitwa yuko yari akabaye ari mu bisubizo hamwe atatunga n'imodoka abantu bazi ngo abantu bari muri Amerika bose ngo batunze amamodoka abantu bazi yuko atabariyo batega amabisi ariko ubwo buzima bwose bugomba kuba buriyo niyo mpamvu ngewe ndimo gusaba Imana ndago nyigeze nigera nyibwira ngo njana muri Amerika cyangwa ngiriki no ahubwo tuza dusengera ahantu turi tuvuga ati hindura ubutaka bwa hano nzabugirireho umugisha niho ibintu bizagenda ariko umuntu wese aramara agakora amafungo ngo arimo kwisonzesha kuja muri Amerika kandi ari amasengesho benshi bakora biyirije ubusa atarakwiye kuko kwiyiriza ubusa n'umuntu arimo gusaba imbaraga n'amavuta Imana ibimuhe ariko umuntu asigabura n'ibyo kurya akiyiriza ubusa ariko n'ubundi usanzwe uri bubwirirwe kandi amasengesho yo kwiyiriza wayakora waretse ibiryo ukabyiyima bihari ariko pana kuyakora ngo urashaka icurya no Israel nubwo buzima yabayemwo wenda ikindi gihe tuzagenda tubiganiraho gake ariko maze kubivamwo ntago byanyoroheye kuko icambere abantu bari bazi ko mbirimo batangiye kunyinuba mu murebe neza buriya ntago arabivamo mpura n'ubwo buzima ariko icambere iyo uzi wowe icurimwo canga se turimo guharanira umera nk'umuntu yambaye ama headphone atumva yandi majwi kugira ngo ngere hano nahuye n'abacu intege benshi hariho n'abantu bambwira ngo we nugenda gutanga ubuhamya ngo nta n'umuntu uzongera kukwegera ngo abantu bazagutinya ariko ndashima Imana abapasiteri nabo bakangiriye inama ukuntu no kwinjira mu ivugabutumwa bakaza bambwira ngo we nta myenda yo kwambara ugira ngo banzureke ngo nubona imyenda yo kwambara ngo uzajya kuvuga Imana ngo kuko nanje narirebaga nkarebaga ibyo bambwira ni nkaho ari byo ariko atari byo kuko naraje imbere hano nkababwira ngo kumundeba hano ngo Imana yangiriye neza ariko nanje bahegahera rero ubu ngubu abantu ntago twibabwira uko ngo bahita bavyemera ahubwo bahita bahera ku kirato twambaye bakaduga bakagera ku ishati rero bagaseka akavuga none se uyu nguyu Imana yamugiriye neza gute tureba ari mu buzima bubi bimeze gute noneho bikacanga ariko nkihangana bakomeza kuca intege hariho n'igihe bantumira ahantu ngo nje mu ivugabutumwa ndibuka ico gihe narifise agatelefone umuntu yantije ari udutelefone kera bitaga ngo ni twa gatoroshi iyo gatangiye gusaza ubundi kata amatushe yaravyimba na battery hari nubwo yavyimba niyo umuntu agahita akazirikisha nk'umukobwa ndibuka nabaga afite kirida kugira ngo umuntu amamagaye
nze kujombamwe n'itara ariko mbuye n'umuntu avuga turiya mwana avuye kurya akanyama kahese nawe agashaka niba hamamagara njombemwe n'itara rero mbaho ubwo buzima rero nagenda abantumiye abantu bakamamagara ngo barebe ko yo bari je batibesha haragiye bantumira ahantu bakambwira ati wowe ibyo bintu si wowe wihangane tuzagutumira ubutaha ntago twaguhagarika imbere y'abantu umeze nk'uko ariko nanje nkireba nkabona wagira ngo nibyo rero ndaho aho ubuzima bubi nk'ubwo n'umuntu wese yabamwo ariko nahumuriza abantu babwira ngo nakure Imana itakura umuntu nta nakuri tamugeze Imana ibyo yibwira kutugirira ntago ari bibi ni byiza ico gerera icanunze nakomeje mbaho ubuzima bwo kwizera buryo turi mu bugaragwa uruzika n'abantu badakunda kuduhanura turi mu bugaragwa niba Imana itabituvugaho ntabyo nzi kuko naragenda ahantu nkabaga abantu bakabanurira ngo Imana igiye kuburiza indege igiye kubakorera ivi nge ndibuka ndi Kigali ndibuka naragiye Kanombe nabona indege ihagurutse nkagwa nde ihagurutse ngatanyibwira ati wowe uzajya unjyana mwivuga butumwa ubwira indege ubwo nabaga ndiko ndihanurira nibyo nkunda kubwira abantu ntago ari ngombwa ko abanuzi ari umuntu ashobora kuva ku wa mbere agenda kurondera ngo abanuzi bamuvugeho kandi wowe niba ukenye urabizi niba ufite uburwayi urabizi none umuhanuzi aramurondera ngo bigende gute aze kumufasha iki umuntu asigaye agenda ngo narinje umvugeho ngo Imana iramvugaho iki ubundi twese Imana ici dushishikariza twakagombye kumenya no guca bugufi no kwihana kugira ngo dukiranukire Imana tugasenga ariko tunakiranutse ariko ubu ngo iki gihe umuntu asigaje aho ngaka avuga ngerega ngo isaha y'Imana ntiragera ndashaka urebe neza kitakurenganya kuko abantu isaha z'Imana zitaragera nabagumye mu kibanza c'Imana bagategereza ibyo Imana yababwiye ariko umuntu asigaye yicira inzira kugira ngo Imana yamuzanira ibisubizo byiwe ikamubura yamara akavuga ngo isaha y'Imana ntiragera Imana ikaguhuza n'umuntu azaguha ibyawe aho kugira ngo ube hafi wenda umenye ukuntu mwitwaraho ahubwo ugatangira kwitwara nabi kandi yari wa umugisha wawe Imana yateguye dore ko imigisha yose Imana yaduteguriye yayishize mu bantu ni mu bantu ubwo nuza Isaka yagendaga akaza acukura utugezi badusiba Imana yamucukurira kandi yamutegura kandi kagezi ariko twebwe ku bantu iyi Imana iguteguriye akagezi abantu bakagasiba igutegura kandi ariko yari wowe ugasibije Imana inakwihorera kuko ni we biba byavuyeho haro natwe ukunda Imana iduhuza n'abantu bacu bazatugirira neza tukabitwaraho nabi bakagenda ngo yewe ngo ntago ngari byo nguriya ngo ntiyaruwanje buri ntiyaruwanje mbese tukabifata uko kumbe na Satani ntago ari aho ngaho yicaye akomeza kurwanya kuko hari ibyo abantu bazageraho burya Satani akenshi ari ukuntu abantu bavuga ngo mariage burya Satani nagagwanya mariage nagayigwanya Satani agwanya urugo ahubwo atangira muri mariage kuko abona ico gwa rugo ruzobyara ariko mariage nibisanzwe ni ibintu bisanzwe ahubwo urugo nibwo bavuga turi rugo ruzaba ari gwiza reka rumbanze kubyicira muri mariage niyo mpamvu nago Satani agwanya indango yawe arwanya wa mwana azavuka niho barimo kugwanya rero nabaho ubuzima bubi nk'ubwo n'umuntu wese yabamwo ariko Imana irangirira neza Israel ibyo yihanuriye abigenderamwo nshobora kuba amaze kuja mu ndege byo nihanuriraga umutima warawishe ibyo nihanuriraga byarabaye nabonye ikiganza c'Imana Imana ntigibesha rero ibyo izitubwira twagwa mu mwanya wayo dutegereje twihanganye twemera tugasonza tukambara ubusa ariko finally irabisohoza wadutanguriye utubwira yuko uri umukozi w'Imana w'ubutumwa bwiza usanzwe ubwiriza ubutumwa bwiza bimeze gute uri muri ivyo bihe ukigendera muri uwo mwijima avuga ko ari umwijima warigeze ubu umukozi w'Imana hoho watanga ubutumwa bwiza cyangwa watanga ubutumwa bubi kugira ngo twumve hari bigaragara ahantu hatandukanye ugasanga amasengero ahatandukanye abakozi b'Imana babwiriza ubutumwa bubi bimeze gute ngitangira kubera ubuzima nari ndimwo ahantu barantumira bakambwira ibyo nza kuvuga aribo babikubwiye yego ari ahantu bigeze kuri barambwira ati wowe rero twe turagufasha mbona byacanze atariko uze kuvuga yuko twebwe iri torero ryacu dusenga cyane kurusha ayandi matorero nibo babikubwira mugabo bakabimbwira yego
wenda nanagiye kure abantu bose mubona batanga intaye kuri YouTube cyane mu mashengero ntabwo biba ari byo banyuzemo ariko ari iryo shengero yajyambwiye ati we uze gushima Imana uvuge yuko twe twagusengeye ugakira kandi atarakize ni ukuvuga ngo hariho ibitangaza bya fake dore ko basigaye bagura n'imbago abantu ba ruguru bakazana imbago zishasha ngo nintangira gusenga uzite babahaye amafaranga bakazita rero nanje byarambayeho kweruza narindi nkavuga ati uze kwigisha kukwitangisha uze kwigisha witangishe kugira tuze kubona amafaranga tuza kuguha nkagenda nkigisha ngabwira abantu ati mwitanga amafaranga nibwo Imana izabaho umugisha ariko ubu ngubu umaze kumenya Imana kandi ivyo wavuga ntivyaba ari ivyo ntivyaba ari wabiteguye cyane no babaga babimbwiye yengo kuko ngo bakeneye ibintu mwishengero ubwo ngubwo nkabivuga nkavuga ati mwitange nibwo Imana izabaho umugisha ariko naje kubimenya ntabwo duha Imana kugira ngo nayo izaduhe ahubwo Imana iduha kugira ngo dutange ariko twe tubanza kuyiha nubwo bakomeza twigisha ngo nutanga ngibingo mu bingerageresha none birajya muri vuga ati mungerageresha ibya 10 n'amashikanwa ese uzabanza umenye barivuze mu kihe gihe ni bande bari bwigwaga byari byaragenze gute munyumve neza simbabwiye ngo mureke gutanga amashikanwa nibyo bigira 10 ariko uzajya umenya igihe ugiye kubikoresha niyo mpamvu iki gihe ari bigira 10 n'amashikanwa dutanga bikandikirwa mu ishengero mu ijuru bitanditse hari ukuntu dutanga ibigira 10 n'amashikanwa bagaca bandikana nimero zacu so kugira ngo baje kudusengera no kugira ngo bazajye baduhamagara none kutaratanga bimeze gute mbwira n'abantu wenda bakoze b'Imana nimba ari abapasteri umuntu kugutanga ikigira 10 n'amashikanwa si ibyo guhamagara umuntu ngo mumuteshe umutwe ngo tanga umuntu atanga bimuvuye mu mutima ntabwo atanga ku itegeko ry'abantu hari ntuza televiziyo nagiye Kigali televiziyo Rwanda barigeze kumbaza ikibazo kwera ndimo kuvuga ibi byo gutanga barambaza ngo ni ikihe kintu wakoze ukumva ni ikosa kandi we ubwa mbere wumvaga atari ikosa ndababwira ati mbese barambwira ati ikosa ntazongera gukora niri ndababwira ati ikosa ntazongera gukora ni iryo gusezeranira ikintu umuntu basi kwemerera ikintu umuntu nago nzongera kuri kuko hari igihe umuntu mubwira ati wowe muri iyi minsi nimbona 20000 nzazigure be ko hari akantu wakora kuva ninjoro agatangira kugira bimeze gute kandi umuntu yavanye mu kanwa ijambo akabwira ati nzaguhiki tuze dutegereza twihanganye pana kumubuza amahoro kumutesha umutwe ngo mereza by the way ntago riba ari dena gufitiye aba yarabyivugiye nabiguha ni sawa natanabiguha nubundi ntago mwavukanye nabyo uzabaho utabifite yego rero urumva aho ngaho nakoraga amakosa bitewe n'inzara nabagafite ndibuka igihe cyo naragiye ahantu ngiye kuvuga ibyo bambwiye biranga nurira podium nge nigisha ibyo nakagombye kwigisha noneho mbivuze barambwira ati we nta nagatike tuza kuguha ndataha tatike bampaye mvuye kuvuga ubutumwa nari naciye nundi munaca amagara ngo ngwino usengere ndagenda ndamusengera nawe nta nagatike yanampaye kuko ndibuka ico gihe naruriye ibene noneho wa mushoferi ako na shoferi aza wabagome wa mushoferi agenda arareba imanga arangije apakurura muri iyo manga ndibuka abantu benshi baje barimo guhinga bavuga ati none uriya muntu yavunaguritse byarangiye ariko ntago navunitse kuko Imana yamvuzeho yari taragisohoza hari ijambo nakunze rivuga ngo nahisi yavaho ngo nijuru rikavaho umuntu Imana yabwiye amasezerano ngo iyo yahitanga imutegurira iyindi si ikamuremera indi si yiwe wenyine kugira ngo isohoze ivyo yamubwiye rero nta jambo Imana yavuze ngo rihere twebwe dusabwa guhagarara tukagwa mu mwanya w'Imana kugira ngo tubone ikiganza c'Imana ico gihe hariho nabandi rero wenda ashobora kuba bahari bigisha abantu bitari ibyo kuko biratubwira ngo mu gihe kizazanga abantu ntibazihanganira inyigisho nzima ngo kuko amatwi yabo ngazaba barya ngo bazaza bazana bigisha bahuje n'irari y'ibyo bashaka bazazana ababigisha babwira ko babonye visa kandi urayikubwiye tumucekinze wanasanga nta na resepasse agira nazi ku Kanyaru ntahazi ariko bakatubwira ibyo batubwira amazu kandi aho batuye nyine nzagiye kubasohora mu nzu kuko kubura amafaranga yo kwishura nubwo butumwa dushaka buryohera amatwi yacu butuma tugira intuguta nyinshi ngo twagize murare twafashijwe ariko nyuma y'ubutumwa atakintu cinjiye muri twebwe nubo barahari nkuko nanje ico gihe navuga ngo naravuga ubutumwa ariko nabwiwe ubwo ngomba kuvuga ariko umvuga ubutumwa
ubw'Imana yashize ku mutima wanje ngomba kuvuga. Wenda ndi hano abantu barebe ikiganiro ni benshi. Niba hari umuntu ushobora kuba narasengeye nkamubwira ati mereza n'igihumbi canke mereza n'ibihumbi 5, nta numwe abaho, nta numwe. Ariko iki gihe turimo twitwa abakozi b'Imana ariko turi naba maskini, tugomeza dusegerereza abantu, mereza iki na ipantaro ngurira ipantaro, ndagusengera ngurira ishati. Umwuka w'ubu maskini mwa abakozi b'Imana muwure ko baveho, ntago ari umwuka w'Imana. Imana ijambo ryatubwira ngo tubwire Yesu byose. Hariho n'ijambo tubwira ngo iyo tutaranamusaba aba yamenye ibyo dukeneye. Hari ijambo ryanasomye ngiye ugitimanya umwana wayo kubwacu twese yaburite kumuduhana n'ibindi, yaramuduhaye n'ibindi zabiduha. Ahubwo nuko hanini turimo gutera ubunebwe mu bantu ngo tube mu buzima bwo gusenga gusa ari nkaho tudakora. Ariko mu byo wacu nyakwigendera tukunda kutubwira ngo dusenga dukora, tunakora dusenga. Byose urumva tubigira iki? Tubijanirane. Ariko umuntu usigaye muhura ngo ngo dadi wanje yarambwiye ngo mpeba akazi ngo si Imana yakanteguri, mukaza mugumana arimo kugura utumodoka uraho ngaho, ari nk'umukobwa wewe ukigiye wogira ngo abakobwa bakurikira ba dadi wogira ngo nabagore babo, amubwiye umuhungu akundana amubwira ati ngo hoya nguriya ngo ntagaruye nguriye akamubwira ngo amureke nguriya mureke ngo si Imana yaguteguriye, Imana ngizaguhundi mwiza. Cangwa dadi abakobwa nawe kuko kutagira ubwenge agahereza dadi wiwe ngo ngakira nimero ngo z'umusore dukundana. Dadi cambere bandikirane uwo mukobwa agaha nimero dadi wiwe ngo numuvyeyi wiwe ngo bandikirane na wa muhungu ngo bazivuganire ngo niba ngo yumve ngo ibyo ashaka, ngo niba mufiteho umugambi ngo n'abatamufiteho umugambi azagenda. Bakaza babikora. Bibiliya yatubwira ngo nimubura ubwenge nzabareka. Ijambo ry'Imana. Hari ibintu umuntu abura ubwenge Imana ikamureka. Niba Imana iguhaye umuntu mugomba kubyumva kimwe canke mukundana, wayi ngo dadi w'umwuka ngo niwe ugomba kubimenya. Icambere abo ba dadi banyu baso mwiratiriza nabo mbona bakora ama divorce bakahukana. Wayi wakizera yuko ngo arimo kukubwira atari wo mugabo wawe kandi nawe urugo rwaramunani. Niyo mpamvu Jenny nkora mariage abantu bazasengera si none uzisengera ahubwo yewe ni ibintu bikomeye. Abarigeze kumbaza ngo izira ngo ntabwo bugira ngiye ubonye ngo abakozi b'Imana barimo kwahukana we ntabwo bugira ko uzashaka. Ntabwo bangengira kuko aho barimo kugwa ndahareba bagwa ndeba, kuko iyo umuntu anyera ahantu harya uhareba we ntuhaca unyura ahandi. Rero hariho abantu Imana irimo guha ibintu ariko iziraho ntaguciriyemwo. Bon ushobora kuba umukozi w'Imana canke uri umuntu kanaka tutavuze ivy'umukozi w'Imana nkuko uvuze yuko ba dadi usanga bamwe baradivosheje ugasanga ingo zabo barataye. None nagira ubonye urugo rwawe rumeze nabi, ugo rugura rugumamwo canke urugo urabamera nk'ukinjura, kuko urugo n'ikindi kintu ubonye ko hari ibintu binaniranye ngo akansura heba bimeze gute ucurugumamwo cyane. Ariko uvuze ngo akasura heba rero ikirundi naco abarundi hari ukuntu bagenda baducanka. Urumva ko uvuze ngo akasura heba ariko bivuga ko hari ndande batubwiye ngo akagumye bagumako. Rero nago wakinjura one mwararahiye irandahiro mwarahiye nta nuwigeze urahira ngo niyananira nzomureka. Ahubwo mwaraharuko zijyandahiro rero muze muzirahira munazitondera. Yego. Murarahira ngo tuzatandukanwa n'urupfu. None ko mutandukanye n'urupfu rwaje rurabatandukanyije. Zijyandahiro mwarirahiriye imbere y'ishengero n'imbere y'abantu. Niyo mpamvu ugomba kugira kwitonda umuntu mugiye kuzabana. Sibyo? Mukamarana igihe niba ari gihe mukiganaho umwe akamenya we nkamenya ibyo ukunda nawe ukamenya ibyo nje nkunda n'ibyo nanga. Ariko barimo guhura bagakundana amezi ane ngo gira vuba vuba ngiye utinze birapfa. Nza nkunda gutanga urugero. Aho kugira ngo nkore mariage mfite imyaka 20 nitugera muri 30 dutandukana megikora afise senkani tukazosazana. Kubera iki urumva ubuzima ni amahirwe basi umuntu yicuza kavuga ati ibintu byagenze gute. Sibyo? Rero byari bikwiye kubanza ukitonda niba munakundana nibyo tugasenga, ariko pana kuvuga ngo tuzosenga ngo Imana iduhuze nawe.
gutereta ntago ari kuja mu mwuka ni mu mubiri nimba ndagukunze nibyo haba n'abavuga ngo abasore ngo batereta ukungu bagomba gukoresha amagambo yo muri Bibiliya ba Salomo bazaga batera imitoma kugira ngo uri mwiza ngo ugize iki ngo urasa niki ariko ubu ngubu iki gihe ngo yewe ngo ndi umukristo umukobwa mukundana akabyuka agasanga bamwereje ngo oraho ngo niwe mungere wanje sinzakena agasangamo igisirimba by the way ngenda ashobora kuba namuririmbira kandi pana indirimbo ngo yima ashaka indirimbo afite amagambo meza dore ko mwebwe abakobwa amatwi yanyu niyaza kurura cyane kuruta ibindi bintu byose nzambikora urumva nkabikora atari ukubereka ariko ikibazo twebwe dufite turimo kuzana mu mbese mu kugira abantu dukundana turimo kuzana ibyo ngo turabarokore bacane turabarokore bacane ntago wazanamwe ibindi ni iby'ijambo ry'Imana gusa tukabaho ubwo buzima nanje rero byanga bikunda buri muntu wese ugombye kubimenya zijya ndahira muzamurahirira kuzobana karamata umuzotandukanywa n'urupfu rero ntago byagakwiye ahubwo wowe niba urugo rukunaniye ikomange mu gatuza uvuga ati nukuri Imana intabare naho kundengera ariko nkomeze nihangana biravuga ngo wahigwa bihangana abihanganira byose ibibagerageza uko nibamara gurama bazahabwa ikamba y'ubugingo gukora divorce waba udasenga cyangwa udasenga ntago ari umuco mwiza nabazimu nukuri bivuze rero ko ishengero ry'umuntu usanga yaradivorceje yarataye urugo gwiwe abari karayo by'intama canke bimeze gute abari karaziba biratubwira ngo niba urugo kugira ngo uyobore itorero ugomba kubanza kuyobora urugo rwawe neza none niba urugo rwawe rwamunaniye arashobora abantu barenga 50 kubayobora nibyo nzankunda kuvuga ubundi abajya abantu batanga ibyo bafite niyo mpamvu mwese mu rusengero byanga bikunda muza abasengera ngo arimo kubasezeranya muzakura wa mwuka umurimo wo gukora amadivorce wo gutandukana n'abagore abari wa mwuka uzakomeza ubazengurukaho abari uzakomeza uzenguruka niba basengera ari umusambanyi mwebwe niba sambana rimwe ku munsi mwe muzajya musambana gatatu wa mwuka uzajya wikubye ariko abantu bakajya aho ngaho niyo mpamvu zankunda kubivuga niba mwabana mwe muri mwe kubasengera zamureka gukunda gutega iyo mitwe yanyu ujya mu muri mwe gutega imitwe ntago zibi ntarimo kugushiramo umuntu yagusengera uri hariya ugakira ariko ubu Imana barimo gusenga ntago ari Imana twabwiwe iri mu ijuru ubu barimo gusenga Imana ikora ari uko bagusiza amavuta ku mutwe ushaka guhita bavuga ngo ijambo ryarabwira ngo babasiga amavuta ngo biriya n'igihe Yesu ataraza kuko ibitangaza byabera muri ako gace nyine yavuga ati muze mubukora ibingibi ariko byanga bikunda niba usengera ahantu reba abantu urimo gusengera ese inyigisho bakwigisha niyi wayi umuntu ashobora kukwigisha kuva mu kwa mbere kugera mu 12 atavuze icaha yanakivuga akakivuga yikurayo yigisha abantu babayobesha barimo kuyoba barimo gukurikira abahanuzi Imana itatumye bababwira ibihuje n'irari ryabo bababwira amastoke kuko nabo bashaka ibyo bashira mu nda bababwira ibintu bigiye bitandukanye byo mwisi nuko nibyo barimo kubabwira ariko ibyo ntago byari bikwiye byanga bikunda nuko byagakombye kumera rero tugombe gusengera ku muntu barimo kutujana mu ijuru iki gihe abantu barimo kuja gusengera ku babajana muri Amerika ariko mu ijuru barahibagiwe barasengana ngo babona visa ngo bagiye Amerika kandi bakazategereza nta kwihana ntaki hari umuntu yigeze kumbaza ngo none ko batubwira guduhanurira ari beshi umuntu tuzamenya gute ngo uduhanuriye byo ngo n'uduhanuriye ibitari byo ndamubwira ati wowe igihe cyose bazaguhanurira ibintu byiza umaze iminsi wivayanga mu byaha menya ko atari Imana ivuze kuva na kera Imana kugira ngo ikuvugeho ibintu yabanze akakubwira ati mwana wanje ndakubabariye Imana kugira ngo ikize uyu muntu w'inyuma ntago ari wo yihutira cyane ibanze w'imbere kabanze kaguhereza imbabazi yaguhereza imbabazi kavugaho ibintu byiza Imana uzakubwira ati mwana wanje umaze iminsi mu bibi hinduka imbabazi zanjye ndaziguhaye ariko uhinduke nuhinduka nzagukorera ibi nzaguha visa nzaguha urugo rwiza nzaguhereza ibi ariko ubu umuntu asigaye uri podium n'uduhungu nanje ndanaruta kamwe gahagaze hariya kandi hariya ukamenga abakristo be n'aba M23 barimo kwigisha noneho agatangira kuvuga ngo Imana ngo mwese igiye kubatabara ngo mwese ngibahaye ama promotion bamwe muri bo hari ukuntu bajijisha bakajana udukamera ruguru ngo bagiye gufasha kandi wari abakristo be ugasanga bagiye gupfa n'inzara wayitafasha mu bakristo bawe ariko wagiye hariya ngo wagiye kugaburira abana muri shangiro rwawe barimo bagiye gupfa n'inzara barimo basohoye mu nzu
ba Dady ro buriya ba Dady bakurikiye cyane mind zaza bazihindura bakaguhindura pe bakamera nk'abagukorofye ariko byanga bikunda nimba ari Imana twakurikiye yo mwijuru tureke kwibangikanya n'ibindi ariko butimwe kubaha ba Dady kuruta Imana dore ko nge ba Dady nabo nemera sinzi niyo byavuye ibyo bintu nabo nzanemera ariko bo barakreye ibyubahiro byabo ego none iki gihe turimo Dady we aguza n'akamodoka aragara akagira n'abakamwugururira ngo yinjiremwo kandi mbere akibagirwa yuko yagendera muri bisi nkatwe twese akazitega akazigendamwo ariko ubu yewe yubasa akazi hoho umujara wunyeganyeza nta kindi yigishaho wowe uzigisha abantu iby'inzu ngo ba mu nzu nziza yabuze 30,000 zo kwishura inzu yabuze 50,000 zo kwishura inzu urimo kuza wiratanga ba mu nzu nziza why banza utubwire kera utaraba mu nzu nziza ahantu waruba basi biba ubuhamya ariko urunga Imana ngo mpinduranye imodoka ngo isa n'impuzu zanje ibyo rabibwira umuntu yabuze igihumbi cyo gutega bisi biramufasha iki itorero ntaco biza kurifasha nawe ntaco biza kubifasha abandi bakazana abagore babo ngo fise umugore mwiza bakaza gusobanura kuri podium ahera h'Imana bakaza gusomaniraho ngo baje kwerekana yuko bakundana ariko bagera mu rugo ni danger ahubwo baje kujijisha itorero bafitaniye urukundo ngo turakundana ngo bagasomanura kuri podium by the way niba turabakozi b'Imana narakunze umukobwa umuvuga butumwa wo mu Rwanda yitwa Josiane twari tugiye yarambwiye ngo twifotoza turi kuri podium arambwira ati kuri podium nago nayifotoreza nahera katuyivo tuje hasi yaye kwifotoza ndavuga ati kumbe ari abantu batinya podium kuri uru rugezo ari abantu bakiciyuba kabisa bakayitinya bakavuga ati aha sibyo rero numva nanone bifashije ikindi kintu rero byanga bikunda nimba ari Imana yaraduhezagiye iduhezagiye ariko ikibazo rero natwe tugira kubera ubunebwe no kudakora tukanasenga tutabirimo ubungubu umuntu wese Imana ihereje umugisha akagura akamodoka yagakwiye kwa shitani yakubaka inzu yayikuye kwa shitani nza nkunda kubaza abantu ni ryari tuzavuga ngo Imana uyu muntu yaramuhezagiye ko byose tubiha Satani ariko nza nkunda kubivuga ati ndabitahura buri muntu wese aramya uwo mufite akamaro kanini impamvu rero umuntu avuga ngo byavuye kwa shitani nuko wenda babona ko shitani ari watanga ibintu byinshi kurenza Imana ariko nza nkunda kubwira abantu abiravuga yuko umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi atamubabaro wongeramo byanga bikunda ibintu Imana iduhereje uba ari umugisha w'Imana tureka kubona ntago umuntu anasenga nta nubwo narota nta nubwo yaneretswe ariko umuntu nguriya ngo birango yabivanye ngo kwa shitani ngo ntago bira bintu yabitunga byanga bikunda rero umugisha w'Imana irahari kandi Imana iragirira neza abantu yahamagaye umuntu akaba yarashonje Imana ikamugaburira niyo mpamvu abantu mudukurikiye nimba Imana ikubanje umugisha reka kugara ku bandi no kugira ngo dushayaringe ku bandi maze iminsi mbwira abavuga butumwa tugabanye kugira abantu ngo Imana ibaho umugisha twebwe tubahe kuko yera uduhaye ariko ubu ngo Imana iguheze umugisha erega Imana ntizava mu ijuru wowe kuba duhuye byonyine nko kimwe urambera umugisha canga nge mu kubera ariko tureke kubwira Imana ngo izitanga imigisha kandi twebwe tuyifite umuntu akaza ashonje inzara imwishe ngo reka ngusengere ngo Imana gutabara je umuntu ashonje sinamusengera namugura ikirahuri c'amata dore kari nayo nkunda niyo namugurira nago nakirirwa mpangara n'abazimu b'inzara kandi byo kujya byaraje rero nukutamenya rero abakozi b'Imana tugabanye abavuga butumwa canga se abakozi b'Imana ahantu turimo gutsindigwa nukuvuga ubutumwa tugira abantu ngo mwihane Yesu agira neza akora ibi no ibyo turimo kubabwira mureke twebwe tubibe abantu bazatwigireho nabo bahinduke ariko pana kugira abantu ngo bahinduke twebwe tutarahinduka twebwe tugomba kuba abambere bo guhinduka bari abantu bagahinduka kubera twebwe bigiyeho sinzi naho utundi wenda wambaza ego turiko turarangiza ariko mu gihe tuba dukijijwe tuba dufise abavyeyi bo mu mpembe tuba tubafise ego ucumenga nubwo ba Dady wabavuze ba Dady nyene twari dukwiye nko kububaha tuba dukwiye kubagira nk'abavyeyi bacu bo mu mpwemo uvyumva gute ivyo bintu none ntivyogaragara mu gikizwa cyane biravuga yuko abo kubaha tugomba kububaha ariko ikibazo umugore ariko arubaha Dady kuruta uko yubaha umugabo wiwe
Dady yamubwira ati tujana ahantu bakagenda ruguru n'umugabo we ariko umugore cyangwa se umukobwa ariko rubaha Dady kuruta umuvyeyi we yamuvyeyi mu mubiri akavuga mu rugo atanakoropye ariko akaja gukoropa kwa Dady cyangwa kanahukana akava ku mugabo aha kubera Dady aramubwira turi ya mugabo naga ari wo wawe mwabanye mukabana aretse kuba waye gute munabyaranye rero ba Dady barimo gusenya ingo nyinshi nkuko bazaba bavuga barimo gusenya ingo nyinshi rero akenshi nubona umubyeyi wawe ari wa muntu akunda ibyubahiro byose abyikururiraho byose byanga bikunda azakuyobora mu nzira mbi nawe uzakura ari byo ukunda gushaka ariko utuje ukavuga kwanza kugira kubere Dady banza urebe yuko yujuje ibisabwa kuba ababyeyi waye ba Dady wawe ica mbere papa wawe nta muntu uretse abazimu bateye nta muntu yakwifuza gusambana n'umukobwa wiwe ariko ubu ba Dady barasambanya abakobwa b'abaririmbyi nuko batabitubwira nuko badajiza ngo babivuge ngo bo bakora ibiki Dady ni ngo ba Dady ubu barimo kuja gupangishiriza abagore bandi abakobwa b'abaririmbyi bakabishurira kugira mukene yazagenda musange bakabishurira hama ngo ni ba Dady abapasteri nabo ubu ngubu umuntu byitwa karongo intama irimo kugenda ngo nigende hazaza izindi kera intama abashumba bazigenda imbere zikabakurikira ariko ubu baje inyuma kugira inyuma nibayivuna izimbere ntizibimenye ni ikibazo umuntu kugira abo umubyeyi wawe banza urebe ko yujuje ku mubyeyi wawe je ndafise umubyeyi gananje niyo nakoze namubwira ati papa nukuri nakosheje mbabarira usengera ariko nabonye yujuje kuba umubyeyi ibyo nkeneye abifise je mu mubyeyi wanje wenda nawe numuvuga butungani n'umupasteri nuwo bita Desire wo muvuga butunga bo mu Rwanda niwe ngisha inama ikintu kinyobeye ariko ubu Dady ubundi ba Dady nta nubwo bakunda kwemera kuba Dady utari mwiza uri nk'umukobwa cyangwa udafite ifaranga ntabwo bishoboka bemera kukubera umubyeyi babona ikintu bazogukuraho ba Dady rero ibyo bakereya by'ibyubahiro n'ibiki bipfuye nabi byose no kwigisha abantu inyigisho zipfuye babishire ku ruhande ariko aho byapfiriye sahandi nuko abantu turimo kubabwira Imana tutazi niho bipfira turimo kugira abantu Imana tutazi rero byagakwiye ko twebwe tuyimenya twamara tukayijana kuyibwira n'abandi kugira ngo bayimenye ariko ubu umuntu asigaye asenga avuga ngo ndagusengeye ngo mu izina ngo ry'Imana ngo yatibi Joshua mu izina ry'iwiwe y'Imana yatibi Joshua murandabyumva afise Imana yiwe rero urumva niyo basaba ko noneho ntanakiriho yarapfuye none se Imana yiwe wapfuye ngo mu izina ngo ryaba angel abantu bagasenga mu mazina y'abantu babibaturaho namwe mukaje aho ngaho ngamina ariko abantu maze iminsi mbwira abantu wenda tugira ku musozo iyi minsi turimwo ni minsi yo kwigisha abantu ubutumwa ubutuma baruka ibyo bariye bitari byo birimo gutura baturamanga ati ntibarye ibindi bizima babanze babivomise nibamara kubivomisa rero batangire ubundi abantu bikigiye nko kubigisha ubutumwa bushasha bundi bushasha kuko hari abatamiye amaviza atariyo rero barimo guturamanga ati birasaba ko babanza kubivomisa bakira ubutumwa bwiza bakurikira Yesu Kristo ari we bamenye ariko ubu abantu barimo gukurikira ibintu bitabaho kubera ko amatorero harimo kwangana kurogana gutanga ishano ni kubera ko ababibabwira nabo ubwabo nibyo biba mu matorero wambwira gute itorero runaka ko ridahuza n'irindi bamara bakaririmba ngo bazajya mu ijuru kureba bari no mu mwonga muzagwa yahubwo uretse no kujya mu ijuru rero barike twubwira abantu niba ari ubutumwa bwiza bajyana mu ijuru ibyo pana ngo bwo kubashusha mwakira amaviza Imana bakoreye ibitangaza no ibitangaza Imana dukorera ni byinshi kandi igitangaza c'Imana nukubona nje nari mu byaha nkabivamo nkahinduka nkakizwa rero wenda sinde na rutundo maza wenda tubazo tubiri twanyuma uranyica kugira ngo numwe dusanzwe tumenyereye dukunda kubona cyane ariko benshi bakavuga yuko swata ari karatuka abakozi b'Imana canke ari karabatyoza abandi ati avuga byo ni Chimamanda Moses kuri wewe ndizera neza ko ushobora kuba ukunda kumukurikirana ivyo avuga ubona ari byo canke bimeze gute urakoze kumbaza ico kintu imuna amaje bijanye n'ivyo musubiza binyoroheye Chimamanda ibintu avuga ibyinshi nibyo bitewe n'abarimo kubyakira
ari naho wenda abakozi b'Imana bamwe bavuga ngo arimo kudutuka arimo kudusebya. Bibiri ijambo ry'Imana ratubwira ngo niba abatuka babampora bakababeshera ibinyoma byinshi babampora muzanezegwe cyane kuko ingororano zanyu ntiziri naha ziri mu ijuru. Kute uri umukozi w'Imana wumva ngo Chimamanda yakuvuze gahita uje aho ngaho ngo twanamukura no muri Amerika ngo twamukurayo ngo akaza ngo nasenga Imana ngikamukura muri Amerika ikamuzana ngo ngakabona ibihano. No, bakuvuza ibintu biri byo. Bwira Imana ati Mana mbabarira nakoze amakosa. Nimba bitari byo naho nezegwa cyane. Ingororano zawe ntago ziri naha. Chimamanda Moses niwumva avuze ibintu kumva wowe ntaco bikurebaho. Simbukisha kuko si ngombwa ngo ibiryo byose tubirye. Ushobora kuba nkunda amafiriti ni salade. Rero nzaniye ibiharage n'ibijumba nkabyanga. Ntago ari kosa ryanje. Chimamanda Moses burya mbere naruvuga ati n'umuntu ni munuke. Kumbe Chimamanda Moses iyo wakoze ikosa waruzi kabanza kukurondera akabikubaza. Arakurondera akakubaza ati ibi bintu wowe barimo kukuvugaho bimeze gute. Iyo isuje hejuru ngo ibiki n'ibiki atavuga ati ubwo urantumye urantumye reka mbivuge. Ariko erega benshi erega Chimamanda burya ibintu postinga nibyo biki. Hari nk'abakora amakosa bagaca bugwe bakavuga ati nukuri twayobye twamenje Imana itubabare ntituzongera. Akavuga ati uwo ndumva ufite umutima wo guca bugufi. Ariko abandi nabahita gahita baza ngo tuje guhangana yavuga ati wowe abadamu basengera bafasha aha ukaja hejuru. None se niba muri abakozi b'Imana nubwo byari byiza guhangana na Chimamanda ngazavuga namwe muvuge. Nimba mwaratumwe n'Imana cyangwa se n'urugero hari abo numvisha bavuga ngo uriya ngo yatumwe na Satani. Mwe ko muri abakozi b'Imana benshi wakaba yaratumwe na Satani nta kuntu mwa musengera gahinduka kamera nk'abo. Nawe akaba umukozi w'Imana nkamwe. Uretse ko benshi bagenda bavuga ibintu bitandukanye ngo Chimamanda mu murebe neza ngo yatumwe na Satani. Intumwa za Satani nk'abakozi b'Imana n'iz'Imana yadutumyeho kugira ngo zize zihinduke zibe nkatwe zimenye uwo Yesu twamenye kuko wowe ntaramumenya tumumubwire kugira ngo amumenye. Ariko nimba nubwo y'ibintumwa ya Satani mwe bayikuvuza ugahita uja guhangana nayo nawe wamaze kuba intumwa ya Satani kuko twebwe abakozi b'Imana kwisobanura ni ikosa. Ntago twisobanura niyo mpamvu nza nkunda kubivuga. Nimba umuntu yarahisemwe kunyanga canga kumvuga nabi nza nkunda kuvuga ijambo rimwe yahisemwe neza. Umuntu anyanga canga nkunda yahisemwe neza ntabwo yahisemwe nabarimo yahisemwe bimworoheye. Dore ko byose ibyo batuvugaho ibiri byo nibitari byo. By the way tuza twikomereza urugendo nta kintu nimba ari byo ari amakosa duhinduke tunabihindure tuvuga ati wow aka kana abantu bakanenze sibyo duhinduke. Ariko duse tuja guterana amagambo ngo ibi bintu nabiri ndizira nizo ntege nke zacu za mbere zigaragaye. Niba Chimamanda yakuvuze wigenda kumusubiza uvuge ngo ngahangaha ngo yambesheye sibyo. Kandi akenshi urabona kazana n'ibimenyetso ariko twebwe tukagenda guhangana ngo ibi bintu sibyo. Jewe Chimamanda nibishika nkakora ikosa ka postinga sinzagenda kwisobanura ngo ngiye kumusubiza. Ariko nawe ahita avuga ati hatinze kugera nje kuri kamera ndamusubize ndamubwira ati ibi bintu ntago ari byo. Niba kuvuza ibintu biri byo wa mukozi w'Imana hinduka. Kandi dore ko amajority by'abavugaho nibyo n'abavugaho ko mwigisha abantu ngo batange imani ntago babesheye. Niba babwira ngo muhanurira abantu mukora ibitangaza bya fake ntago babesheye. Niba babwira ngo muri ndege mugiye gusenga ba Bushiro ntago babesheye kuko amafoto yanyu abayafise mwagiye kwa Bushiro mumunamiye. Ariko gigihe turimo gutera amagambo turimo guhangana nawe. Rero Chimamanda ibyo avuga nta kuvuga ibintu atari byo nezegwa cyane kuko ingororano zawe ntiziri naha. Ariko iki gihe turimo ngo yewe ngo iki gihe haruko nakoze Imana arimo gutera ubwoba abantu ngo guhangara umukozi w'Imana Imana yanakwica. None mukora amafuti twangiye kuyavuga ngo twabahangara. Icambere w'ubwawe warihangaye ukora ayo mahano warisuzuguje n'ukwanza gukora ayo mahano ntagugira umukozi w'Imana kuko kuvaho bavugiye ngo umuntu ngahangaye Imana ngo ngerega ngiye ugwanyije umukozi w'Imana ngo ubugwanyije Imana. Wowe urimo kuvuga Imana buri yarakuzi wowe urasa n'Imana yaragutumye ubundi ko benshi mwaje muvuga ati mutangiye kwambara udukoti n'uturato dusongoye n'udukaruvati mugaca ibintu wananje nabaye apotre hariho nabita amazina atandukanye ugasanga apotre nta namashengera birarongoye nahari nakantu apotre bundi umuntu abafite amatorero menshi agiye atandukanye
ariko ubu umuntu uheruka umwana mwarigana ejo bundi kumva ngo ni apotere, kumbe nta n'amazi menshi yanabatijwe. Benshi bavuga ngo n'abapotere uko bataranabatizwa. Yego. Benshi ntibabatijwe n'amazi menshi bazi, ahubwo ni ibyateye abandi bagenda baja mu bapfumu bagakurayo imbaraga. Wowe ukanzanira umutwaro ngo nje kugusengera nkubarize Imana, nkahita nkujyana ku mupfumu. Ubwo ngo ndumukozi w'Imana, wa mupfumu akambwira ibyawe byose nkaza mbikubwira, nkahita mubwira ati zana amafaranga nkugire ku musozi. Mwa bantu mwe murimo kwibwa n'abaprofete, yo muri injiji, muri ibigoryi. Wayi akubwira ngo amafaranga nkugire ku musozi ugahita uyamo, uzamubwira ati iyo Mana yagutumye kusengera itaguhaye itike, byihorere. Byihorere, iyo Mana ikubwira usengere ishimubwira ngo mama n'amafaranga. Abandi ngo Imana ngikeneye urukweto, ngikeneye ngo kwambara neza nk'umukozi w'Imana. Wa mukozi w'Imana we niba udakora ngo ubone amafaranga yo kwambara neza, wigora abakristo. Wibagora abandi ngo tanga amafaranga yo kugura imodoka ngo pastor wanyu ngo agende mu modoka nziza. Nimba adafite uburyo bwo gushaka amafaranga ngo ayigure, biramureba. Ntabwo ababyeyi be bamubyaye ngo twebwe abakristo bari twe tumurera. Sinzi nahara kandi wenda tugera ku musozi. Akanyuma juste shaka kubaza nk'umuntu asanzwe yaragendeye mw'ivyo bintu byose atandukanye, kumbura akabwiriza n'ubutumwa atari bwo bamutegetse, agakora ibintu bamutegetse. Ni gute rero nk'umuntu nk'umukristo by'ukuri ashaka kutayoba, ashaka kumva yuko yogendera mu muco akava mu mwijima, yo vyirinda gute? Kumbure ivyo by'abadadi byinshi cyane wavuze, iyo vyirinda gute kugira ngo usige inzira amavuta? Birakoze cyane kugira ubyirinde icambere. Paulo yaravuze amagambo yuko avugenda avuga ibintu yahombye, ngo kubwa Kristo ngo yahombye byose. Cambere dusabwa guhomba. Nimba ari amafaranga tubona mu buryo butari bwo, tuyahombe. Sibyo? Nimba ari ubutumwa turabavuga ubutumwa, twemere bareke kutugurira ya mazi bavuga ngo tunywa mu nzira. Ego. Ariko tuvuga ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo aho kugira ngo tuvuge ubutumwa abantu buza kubanezeza bukababaza Imana, ahubwo twabwira ubutumwa abantu bubabaza ariko Imana ikanezerwa kubw'ubwo butumwa bwiza. Nimba ari umuntu urimo mu gakiza usenga Imana, icambere kugira ngo uzakomere ugire naho ugeze, uzirinde kugira irari ry'ibyo abandi bantu bafise cyangwa se batunze. Mbese uzirinde kugira kumva ushaka ibyo abandi bantu bafise, mbese kwifuza ibintu bya mirenge, gushaka ati nanje nakabaye nduriye. Ahubwo tukaguma imbere y'Imana dusenga, dore ko hari abatubanjirije bagenda bavuga ati Imana yabagiriye neza, yarabatabaye. Sibyo? Yarabatabaye byanga bikunda uko Imana yabatabaye, natwe yadutabara tukabona ikiganza c'Imana. Rero icatuma twirinda ibyo byose cyangwa se ntitubigwemwo, byatuma icambere twanyugwa n'ibyo dufise. Ego. Twanyugwa n'ibyo dufise. Tunyuzwa n'ibyo dufise bizadufasha. Nza nkunda kuvuga ngo ikintu cyose wumva wowe utapfira kibyara inyungu nkeya. Nukuvuga nta kamaro byagira. Nimba twapfira Kristo tukaba twapfa twebwe kubwo kumukunda, azatugira umumaro mwinshi. Byanga bikunda rero tuba imbere y'Imana dusenga, tugume mu kibanza cayo. Byanga bikunda Uwiteka Imana azatugirira neza. Nza nkunda kubivuga, abantu banyura mu bintu bikomeye bakanyura mu bintu bigeragezo bigiye bitandukanye, ariko nza nkunda kubabwira ngo ibikomeye byose tuba turimo kunyuramwo nico gipima abantu badukomeyeho nyakuri. Kuko iyo ni mu bihe bikomeye abantu barakuvaho bakagenda. Rero ibibazo byose tunyuramo ni munzani upima abantu badukomeyeho nyakuri. Nubona abantu bagiye nakundi nyine bafite ico bari bagamije kuri wowe. Bimaze imisi binyigisha, iyo ndi mu modoka ndimwe ndamanuka, murambona abapolisi bagira nkuko, nkavuga ati none ndi n'amaguru ko batobinjirira, wayi bubasha imodoka ndimwo niyo bahaye icubahiro, nukuvuga ngo cacubahiro c'imodoka nanje nkifasheho, nanje gishe kishikira, kuko ni imodoka yonyene nanone iparitse ntabyo bayigirira. Rero abantu bakugendaho byose bitegwa n'igihe, tugume imbere y'Imana dusenga twizeye, byanga bikunda dukiranuka Imana
n'ibindi byose bizabikora wenda sinzi ngira ngo washoje kumbaza ibintu ni sawa kumbure nizera ko abantu bafashijwe ari benshi cyane bashobora kumva tugitangura gushika ubu duheze turangize nizera ko abantu bafashijwe bahatinda gushimira urakoze cyane wenda tumaze iminsi dushishikariza abantu gukunda ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana riba mu migani ibice 16 umurongo wa 20 aravuga ngo ushira umutima ku ijambo azabona ibyiza kandi uwizigira uhoraho abahiriwe reka dushire imitima yacu ku ijambo ry'Imana abariho tuzatubasha kurundukira ibintu byose bizajya bigenda neza wenda n'abari badukurikiye Imana ibaheze umugisha twari twarabiteguye kenshi wenda ko twakora bikanga ariko ubu nzogukubita inyuma ya kamera yanyemereye gift sinoreka kubivuga kubera yuko je nayo imaze iminsi ndamurondera uno muntu yanamumva mu ndege ariko tuzabikosora munkeneye ndahari kuko ingendo zisa naho zagabanyutse ubu ndahari cyane rero abakoze kudukurikira agira rongore hazaba ari samedi nzakunda kubivuga icyo tuzi cyo ni samedi hazaba ari samedi Imana izabikora igihe cy'Imana kizagera rero abadukurikiye n'ukuri muri abantu beza Imana ibaheze umugisha turashaka komentari zanyu inziza nambi zose turazishaka byose mubikore rero Imana ibaheze umugisha nawe shalom mwarahezagiye cyane ndabashimiye rero mutibagira kuri s'abonner j'aime commentaire partage kumbure kugira ngo bibandanye bigenda neza cyane rijeho Himbazange Delisia na Bahati Israel ndabashimiye vyimva mutima naho ndabazaniye ikindi kiganiro bye bye